Kajing penlong kajing khandra trading license nalor kiwei ki kot don kam kabaki bar jala ki hab bandan lada ki le ikanono ka kam laju sakhi na kapor shakapor babon sien laju lam ba kajing lek khandra jong ki kunhon babon balang lalam baki ni ki bar jala kim judan satyai ki kot kisla ki babyang bat kani kalabo yo dak jingkali bah ai kadan kajing dko karukam trekam Hagasngi kebaga senjok ki nongnya taksi sorbat kapsar. Haringkat ki Pulit Enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kata haka arpusan terik unai luar arja arpusau. Kala penlong ka jingkhanra labor license na ki nongnya kali kamai hakeleng kenong ba bakentop harenja nong mensong laimkra Happy Valley lalap babon hi ki barjala ki banyak kali kamai kim dan satyai ka labor license bat ka penlingok kalong bagi try kali ki de ki try jela hinrai ki bal ai waipan show barjala pan kamai Hakajing kran bot pensok Yuroi General Secretary Ulaong. Bakajing yok kamai bean ki barjala ka day namar kajing bam kit kli ki try kali. Bakajing bam penlong ka KHEDC ya kajing khandra na kapor sa kapor. Da ka bapentep bakani kajing khandra ru ka urlong hadin kajing penbor na ka seng. Bapang penen na. Mal mentangi esek lur ka sebadan nai ba. Man le pelat gua. Apa pas labor license ni? Oh, gari bon korup kan semua kamai ko. Apa labor license apa? Apply kan Apa sir sepat? ऐसे तो उसको नाम है ये गाड़ी का ऑनर का नाम नहीं मालूम ठीक है उसका हस्बैंड का नाम सुना था परमेश उसको वाइफ का नाम तो नहीं मालूम अच्छा आप बैठिए ना हम चेक कर रहे थे हाँ भाभी ये चेक कर रहा है अभी हाँ हाँ ठीक है होगा बाद में ठीक है भाभी होगा अभी फोन करके आपको सर है तो सर के पास दिखाओ ना। नहीं तो सर उधर में बुलाया तो कौन बुलाया आपको? Bayang sih? हाँ 11 बजे बोला कि फाउन से काउंसिल लासमन नहीं लासमन हाँ 11 बजे बोला कि से उधर में आओ मालिक की भी अब गया 11 बजे अभी तो अब गया 11 बजे बोला अब गया आज नहीं कल बुलाया कुछ रिसिप्ट नहीं लेबर लाइसेंस है आपके पास? लेबर लाइसेंस तो है घर में है घर में तो आज कमाई मत करो लेबर लाइसेंस हाथ में है तब कमाई करो ठीक है कम ले लेता है घर में से हाँ जब लेबर लाइसेंस है हाँ है रिन्यू है कमाई करो जब लेबर लाइसेंस नहीं है मत करो लेबर तो फेल हो गया होगा और फेल हो गया तो घर में रखो अभी घर में रखो कमाई नहीं अभी कल से घर में रखो कमाई मत करो तब तक रिन्यू नहीं हुआ रिन्यू करो कमाई इलीगल है बिना लेबर लाइसेंस बिना कमाई di Indonesia kan kami di surprise checking la rebu naka notification la naka yang ke HDC mo apa dia ni apa dia ke checking labor license ya abi ni ke checking labor license ni la rebu jengko biar hadin hak artrik menapa bulan Julai terus dan rebu jengko apa dia charge labor dan itu kira iban sampai ke box pendam zoka enforcement HDC tidak perlu untuk checking Dek, dia penlong yang bisa apa penlong yang kan checking mentah kesini. Di kecil pelong jungi ban checking taksi kalau bangil aku jempek ke jungi mau kita nyak kali kamai bur kamai kata pusnam sibun ba kita bar jalah ni masuk kamai di an kami itu berlesan menah udah checking hani renjak ni nilap rebar ba pemu katar kala sistem bar jalah kamai dari checking mentah dan liberation kamu mungkin snap ya kada sponsor kajan kamu mungkin snap sponsor juga kamu sponsor cuma baru satu kami simkiaban penbor ini ban lek ya kada berlesan mau Kalau dia cek tangan jaru, dia cara buat cek kayak pola infra dan gitu, nomor song, buat nanti happy beli. Dek, kumpa kan ni kapan kan ni kajing checking jom PCR kini kumpula pila pantai saya nomor song hisai. Kumpa kali kini kali pibat ba kendan yang kita ikut selai babiang ini label license ni. Long kapan kan ni kajing pelong ipi kan ni ka checking ni. Kum hakaleng kan ni ka pila pantai. Kumpa kan tali kali pila yo ban Nang bagi bamdan yang kini ikut selagi babiang. Pangaran jak mental apa yang kamu sapu tulis kan? Pangaran jak mental. Di empat yuk report di pola infra. Berarti volunteer jurnalis dia. Empat yuk report saya. Saya kali kan poi pelat spa kan poi pelat spa bon spa kan poi. Jadi putra bar Barcelona bamdan kita lepas license. Takum nak kalian tu pergi ke sang pada kayu dia pilih membuat dia halar kan ni. Kenam pencikna bagi ni. Diberi kenum kamai lah ni.
makin dum ya cekan. Tak jadi kita timur. Nolor bala checking mentah ada kita begini di enforcement ke JDC. Kena kalian ngejumi kesenjuk tu. Nduk daun ni dapat ini nomor kali. Kemudian dapat ini macam. Awan traktor dia kan. Tanah. Kena kalian hadian bala checking begini di enforcement jom ke JDC. Kalau kemudian ni lebar lesan, kena kalian jumi tu ni dah kesenjuk, ni ada 2 tahun ke kerteng cukup berbar, buat nomor kali dunia. Buat maham, gila ada maham tu. Kat bakal tak lebar lesan umdan aktif, umbet mana kamai lalu lesan. Dan ada yang ngalap, begini kali kita kamai kita action senang, ha dong bagini lebar bodong bengalap, umbiang lebar lesan, kena kalian jumi misalnya. Ngalap ni kerteng, ngalap masuk dalam sakit CDC, ini begini, dipun kenyi dan ai jaga CDC. Kalau ada CDC, kamu sini kaya apa? Mesti cuma boleh saja. Katakan kalau itu buat kopi yang kita try kali dikasih ke air grabar karne. Jika dibentam itu ikan lebar license grabar karne. Tapi tang kau yang ngebu kejung ham itu kita try kali kasih di airnya air grabar kar ke minum sum dari kejung bakli apa. Kalau pandang lagi sen minum sum kejung bakli apa jadi. Cuman bangga kerpa tu. Nam tak ini kita grabar kar tu. Kemau baki lebar sorry ngomong nam tak kita try kali beri kita kar. Bagi air kali yo lebar bukan udah berbiang atas lebar lesen lalu biang lebar lesen umbe bat batang kau itu bangi kira di tradisional gini di banyak kali mulai umat reaksi umat tiap kasih Tuhan mereka kam ngembat maka ni kena nilai kaya kena bentar bar tadi kalau di banyak jam sebelah tadi boleh sama jami kita susah kemana langsung nilai kam bombe tadi mat siapa mai di gurinti bombe tu kan kadang-kadang boleh begini kami macam Mereka si mentang lah pilih kat kau lapis pak tali kali mungkin lebar kita lebar license kini bentar ini kena jemi kalau kecan sikit Tebak sendiat mana mar balik sing iba bunsin habulan kini checking ini lap ruba bunsin kini driver kem dan here kata ka label license mo tele se pila bandang ba kani kati gajing pam tikli jongka council ni ke eka badan bandang keluar kani kebenan kau ni kali try kali bu ayu yung Bombay rabar kasih dari kamera mengejut uhi pun tiga rabu di bandar kabel persen kita kerja sting itu kebaari kadai bana kalian ke council nak kapuar kunci penong itu hendak badai dang kum kani kapuar kadi pressure ka bangi a setengah mungkin pada ngai skam kami akan mengkaji video review council mana ni cuma kini kesenjam di election nak kapuar kapuar yang kali ka isi mana kali itu ketua ping rambut mesti April dari Julai kalau hari dah hari ini kalau tentang nak phone kerja kerang mo dimana kalau itu bikin nomor kali ayo kita ngin ayo ada nilap begini kita nyak kasrok ini bu ikan itu tapi begini kita terkena untuk tai kai di anjur sponsor mo sama lebar Wah kini आप लेबर लाइसेंस नहीं दिले तो दिखा अभी समय में करो क्योंकि दूसरा सेकेंड मुश्किल ना कल का बुलाया ना ऑफिस में हाँ ऑफिस में तो पहले उधर जाओ कल नंबर भी लिए हाँ पहले जाओ उधर अभी तो समय में करो क्योंकि चेकिंग इधर चल रहा है ना तो फिर बार बार हाँ हाँ डिस्टर्ब भी ठीक है तो बदन चढ़ाई थे कली लाभ सुनो हम लेसन जो ट्रेडिंग लेसन नहीं तो सिलिकॉन मंडल है नाम क्या है भैया खुर्शीद आलम खान खुर्शीद आलम खान KHURSD आप लेबर है कि नहीं जैसे मेरा लाइसेंस है नहीं लेबर लाइसेंस लेबर कैंसिल लेबर लेसन ट्रेडिंग लेसन मेरा लाइसेंस जैसे अभी एक्चुअली इसको ड्रॉप करो अब मत चलाओ अभी जब लेबर मिलेगा हाँ हाँ जाओ Dengan rujak kan?
लेबर लाइसेंस है लेबर लाइसेंस तो नहीं ML05 क्या है आर R 8905 आपका नाम Biro BIRA IRA Zomatia Hah? Zomatia JAMATIA MATIA ये गाड़ी चलाया उठो हाँ उठो तो 6 साल का जैसा हो गया 6 साल मतलब नोया से चलाया मतलब बिना लेबर लाइसेंस ये सब चलाता है ये गाड़ी नहीं उधर में बनाने दिया लेकिन हम लोग ट्राइबल नहीं लगता है कि बोल के हम नहीं बनाया नहीं लेबर लाइसेंस तो चाहिए ना जो भी है एक दो फिर नहीं हुआ वो था नहीं किया वो सब मतलब उधर में अभी भी लेने से गया तुम ये मेगा उसको इसका गाड़ी का मालिक कौन है मालिक का गाड़ी तो नेपाली है नेपाली है कागज वगैरह सब कुछ है सब कागज तो है हाँ लेकिन लेबर लाइसेंस नहीं है मतलब पूरा 6 साल से बिना लेबर लाइसेंस से चलाता है गाड़ी एक दो फिर वही 20 साल जैसा हो गया लेकिन अभी लगेगा बोला खाना फिर खाली नॉन ट्राइबल लगेगा बोल के तो हम तो ट्राइबल है इसलिए हम उधर है तो तनु डॉल ड्राइविंग लाइसेंस ना तनु दे क्या करें हम तो शिलोंग से ही है हाँ लेबर चाहिए तो लेबर लाइसेंस चाहिए नहीं हम तो टूरिस्ट चलाया अभी फिलहाल ये ट्रेड चलाया लेबर लाइसेंस चाहिए तुम्हारा लाइसेंस है लाइसेंस AB 9943 नहीं हम शिलोंग से भी लेबर लाइसेंस बनाना पड़ेगा हाँ नहीं पता नहीं लगता Simpong pendak ni juga. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya